Haranio cia mĩgũnda kauntĩ-inĩ ya Kajiado ni iregete mĩtheko na hakuhĩ o mũthenya gũtiraga mateta mege maine no hami wa mĩgũnda ona kana ngucanio ciĩgiĩ ũtongoria wa mĩgũnda mĩnene ĩrĩa ĩgũranĩirwo nĩ mũingĩ. Tumeona register iko na shida tangu wakati huo mpaka saa hii register ijakaguliwa, watu wanakatakata bila mikutano general meeting for the last 4 years, na hiyo tumeona kwamba wanaenda kinyume ya sheria. Mũgũnda-inĩ wa SLNK ũnyitĩte ũgani ngucanio cia ica ikuhĩ ene mũgũnda ũyũ ũrĩa ũgũranĩirwo nĩ gĩkundi makiuga matiganire na ũrĩa maratwarithio nĩ ũtongoria wao ũrĩa marauga nĩ wagĩte kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti rĩa kũrũgamia mĩhang'o yothe mũgũnda-inĩ ũcio. Wenzetu ambao wako group ranch wamekataa kutii hiyo court order, na tukaamua kama walalamishi tupeleke maofisi ya serikali ndio aone kwamba kilio chetu ni ya ukweli na wenzetu wanakataa kutii hiyo court order. Malalamiko yetu tangu mwanzo ni kuhusu uchaguzi ya group ranch, kuhusu shamba kukatakatwa. Ngei imekuwa one of the worst group ranch ambaye inaendeshwa na baadhi ya watu ambao wana interest ya binafsi ambao wanataka kugawanya Selengei kwa njia ambayo haifai, ambayo inatatanisha. Mimi ningeambia serikali, nimeambia viongozi ambayo wanagemea pande ya committee wakae mbali, siasa yao bado tunawapenda, tumewachagua, wakae mbali, wapea watu wa Selengei haki, ichague viongozi wanaotaka. Igũrũ rĩa ũguo aikari marauga nĩ marutĩirwo mĩkana mĩhiũ ĩrĩa igĩte mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ kumana na mĩrũgamo yao ĩgiĩ ũtongoria wa mũgũnda ũcio. Nahofia maisha yetu iko hatarini na maisha ya wana group ranch wengine. Naomba hawa viongozi, sisemi nani, viongozi wote, wanasiasa, mjaribu kuweka hii kasi ya ardhi laini. Manake sahi mpaka sahi tuko hatuna hata kiongozi moja ametuwekea ardhi njia inatakikana. Kwa wanasiasa tunaomba tafadhali mkae mbali na siasa ya Selengei group ranch. Shamba ni letu na uamuzi ni wetu. Tukikubali tufanye subdivision, uamuzi ni wetu. Tukikataa, uamuzi ni wetu. Amebana atongoria amwe ya gĩkundi kĩa SLNK arĩa merĩgĩte gũtiga wĩra maugĩte ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ nĩguo ũtũmĩte thigithigi ici ciongerereke iria irehete mũgayũkano na njũtĩkano cia o mũthenya. Wametoa pesa safari mingi kwa account ya group ranch ambaye haingefaa kutolewa. Wanakatakata, wameleta surveyor, wanakatakata mashamba ambaye haifai kukatakatwa, na mpaka tarehe hii na Disemba inaisha haje kukua na kikao ambaye tunafaa kukaa na tuelewane. Je, hawa watu kweli wanaelewa kwamba koti inafaa kuheshimiwa ikitoa oda yake? Hiyo ndio concern yetu. Watu wanakatakata bila mikutano general meeting for the last 4 years, na hiyo tumeona kwamba wanaenda kinyume ya sheria. CC wa mĩgũnda Kajiado nĩ erĩgĩte gwĩtĩkĩrana na ũhoro wa gũtuĩka atĩ Kajiado ĩrĩ na thĩna mũnene wĩgiĩ mĩgũnda, thĩna ũrĩa ũbatiĩ kũiyũkio na ũritũ no ninwo ũrĩo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.